Division clear to te in zavai in si bai vek ule tun kar chung Longklai district thil theng langsar zwal te lo thir hawang u Longklai khopui le a che vel ko shan sang sanga Good Friday ur sun takap manani mi puitan in entir na le damdoi man athon veka kalpui ani don Longklai le a che vel khwa ninga chung ni tin dar ka ruk power a don lo Longklai district I office swak volleyball players te mo anahun man ani Longklai bursa phavin zirna ina COVID-19 chileng laka himna tur SOP le CAB thataka zomani theidan tur soi ho ani tilal biak chungi kani a tuna chanchin kim changzokin Longklai le a che vel khosang sanga Good Friday ur sun taka man ani Khovel swal chandam tura cross iswa Krista khenbea champha Good Friday chu zirtop ni khan khovel le Mizoram hmundang terwalin Longklai khopui le a che vel khwa te ur sun taka ser ani Shileng awanga kumni zet Good Friday man ani lo nu in man le masak berna ani awangin mitinin an ngai hluzwale moti turani a Longklai khopuya ko shantam per chuan pathian biak in khom na hunatan an manga thupui thanbik mangin thusil tu ten thu an soya iswa Krista torna lamhla te sa in thingpui raikil ho an Ko chen kata chuan lalpa zanra sacrament an kil ho boka tlailama roi the an bok Catholic Ocean Longklai Paris chuan cross kongzo an bwa chaya Krista torna lantir na hunan mang ani ko chen khat chuan biak in inkhom ba ka lengkhomin hunan mang bok Longklai district chung khosang sanga po Good Friday chu ko sang te chuan ursun takinan ser bok ani mi puitan in entir na le damdoi man athon veka kalpui ani don India Rampuma block level health mela buat sai tura ruang manna bo zuin April ni sompria ta changani somni pakwa sang hi somni panhi inkar chung hian Longklai district ham chung block palia te mi puite tan athon in entir na le damdoi man athon ve ka kalpui ani ang block level health mela kalpui na tura hian Longklai block tan April ni sompria sang hi somni panhi tho chania Longklai government region higher secondary school a health mela hi buat sai ani dona jingdar kwale achan via honna hun toi mangin nilengin kalpui ani anga hetiang pokhan April ni somni pakhata chongte block tan chongte a April ni somni panhia bungtlang south block tan bungtlang south ta le April ni somni paruka sanga block tan sanga wa te bwat sai tura rahman ani Longklai bursa Dr. Andrew H. Panal dika cham block level health mela bwat sai tura rahman na chu district mi puite tan thillom taknia asha thuasaya ataka buat sai ani huna achangkai the angbera chortum turin district mi puite acha ani district level committee on health mela Longklai district rahman lokdan chuan health mela a hian mi puitan in entir na le damdoi man athon veka kalpui turani a store sang in kai chon theilo natna non communicable disease lamte zukle hmuam kai hnoi tobacco lamte ril rutrisel na mental health lamte HIV AIDS kai hnoi msex lamte shidan na pek na vaccination munte buat sai ani ang Ayushman Bharat Digital Mission hwaya India khwale tuitinin risel na kai hnoi idishan unique health ID an nei tur atana lo insia lok theina te po kalpui tumani a specialist le doctor thiam tak chu mi ron thei turin clinic hongin an chudon bok ani Longklai le a chevel khwa ninga chungni tindar ka ruk power don lo Executive Engineer Longklai Power Division in Thuchwa Asyam Danin khoiwa achanga chonhu Longklai 132 kV line chu pre-monsoon jungle clearance na tho ani dona hemi awang hian khoiwa achanga 132 kV line in power apek chwa te ninga chungni tindar ka ruk power don lo ani Power supply khailak chan tur jungle clearance hi ninga chung April ni sompakwa thole ni atanga April ni somni pathum sang ni somni patni inrin ni chungin tho ani dona hemi hun chung hian ni tindar ka ruk chung jingdar so machanga tlai darli thleng heng substation chonhu Longklai me satla tuipang vi balpui ng le phura siaha in achom khwa zong ten power supply an nei theidon lo ani Power supply khailak tur chungchanga Power and Electricity Department Longklai Power Division chuan mi puita shat thiam na an ngen ani Longklai District I office swak volleyball players te moana hun man ani 18th Mizoram Volleyball Association Inter-District Volleyball Championship sang hi somhi panhi na thiala nei zo taka
champion team DVAL men's team le women's te le an shwai tu te chuan pathian ni khan longtlai lo thlingin longtlai district sports committee board sain thingka daya lo dong sungin chan mari in puya an puala lom puina hun board sai ani he hun hi silal mangai ki ma vice chairman longtlai district sports committee LDSC chuana kai shwaya longtlai district chunga sports discipline shangshangin champion lomna thilpek an hlan bok he huna thu soi tu pusi shang changa executive member in charge sports chuan in fiamna discipline shangshanga hlotin na changtur chuan coach tha an poimo a LDC noya hian coach tha kan nei lova tuna hian recruitment rules te siamin coach tha kan nei theina turin LDC chuan ma alameka coach atan hian NIS coach nge an lu theinan malak ani atia midang te po professional player an ni theya kan district in family te hian in ni theilo big na tur omlo district dangin an som thei player ni turin champion an ni na atang hian bultan turin acha ani PHC Vanal Ratpuya President Central Waile chuan champion team te chu pasal tha choi moina kan pe cheu ani atia infiam na apoi mo berle longplai district infiam mi te mamo ber chu discipline ani thuwa soya chumi chu nei chunzom theisel turin players te chu abe sei thule annung chang lo tura film khurtlat turin acha Central Waile chuan an pualin lompuin hun wat sai an tum thuwa soibok LDSC Secretary Pu Matthew Sarlal din puya chuan volleyball in el na manga longplai district in district pon lama Mizoram huap in el na liana mi pati min hlotlin na an changchu alompui thu soin heti laya mechelam an van doi ta chu puya ti thu soya mi pati te champion na konga DVL women's team te chu an poimo ne ani atia he hlotlin na hi longplai district ta na ni a lalpan thil ro pui tak min ti sakani atibok he huna hian tlangwal laram fela team manager he na changin technical report ngai kha kani a longtlai mi patim hian group stage a saitwal na thial lunglei le scholarship an he a semi final a mamit ne in final a scholarship an he le a me che team 10 group stage a khozol le lunglei an he a scholarship le aizol an he zolo ani Mizoram huap volleyball in El Naliana hian district som pakhat achangin mi patim som an inlan theya siaha district IO an inlan theilawa meche in El Nalama district pakwa inlan thein siaha le mamit an inlan theilo thung mi pale meche in El Na hian team telte hi group nia thanni in asang pani in knockout stage semi final an luta semi final a chakjok 10 April ni kwa in rinni zan khan Penial Veng na thial volleyball court final an khel ani LDC BSc in common questions examination result ati chhata ka top 10 na lang tenena incentive cash award hlan Lai Autonomous District Council Board of School Education Board sayin March ni som panga sang hi som hi pan hi a LDC BSc in common questions examination result class 4 le class 8 ati chhata ka top 10 na lang chin ten he na thole ni khan incentive cash award sem ani a he hun hi pu enroll tanzara EM middle school LDC le controlling authority LDC BSc ni bok chuan khwalian ni in man pui khwalian pu enroll tanzara EM chuan incentive cash award sem chu avoi khatna ni thu soin zirlai te hi kan ram try tu tur te in lani dona hun enge matia changkhan central le civil service lama hian kan lang tameu lava chuwang chuan LSA tinen po changhau ila malak na mumal tak kan nei achathle dona ni atia zirlai te po in thei top so a chanlak angai thule tunlai khovel changkan na le thiam na te po hi mangchangkai zel turina cha bok pu enroll tanzara chuan zirlai kan ni chuan taima khe poimo a thiam thei tak ni achatlain taima taka be sham te hian hlotlin na an changchina nu le pa te po in chan kan lak puya ngai hle ni ati pen rul tanzara chuan zirtir tu te chan lak angai thu soin zirtir tu te po chan ila thar le te ang o zirtir tu te na hi ei zon na le hlo lak na maya ngai loila ram le nam ta na thok kan ni a zirlai te hi kan ram le nam shai tu tur te an la ni dona chuwangin mi puiting le chhotlak ni turin kan cher chwak ngei turani ati bok PH Laram Enga Executive Secretary LDC po in thu soin zirlai te chu hlotling tur chuan taimak le thori mangaya athiam theiber ni ngot atok lova taimataka hlotling ngei tura kan be sham sham chula kan zirlai ti boy thei rui hlo le thatchat na te kan nuam ti zong ringot poi pui chin lo turin kan fui du chewani ati pu azai thanga Secretary LDC BSc chuan kum thara po hetyang program hi kan la nei le zel dona pu vizir sanga CM LDC le pu enroll tanzara EM middle school te chanem ngai na zara teachers award po semtum ani thu saibok
Tholenia common questions examination sang hi somni pakhata tanga sang hi somni pahnia class 4 le class 8 top 10 na langte hna incentive cash award asem dan chu hetiang hi ani pakhat na cheng sing khat sang hi pahni na cheng sing khat pathum na cheng sang riat zanga palina cheng sang riat pangana cheng sang sari zanga parukna cheng sang sari pasari na cheng sang ruk zanga pariat na cheng sang ruk pakwana cheng sang nga zanga somna cheng sang li zanga pek ani borsa phavin PMEGP chungchang soiho ani Longklai borsa Dr. Andrew H. Vanal dika hovin office chambara thole ni khan Longklai district chunga kumsang hi somni pakhata tanga sang hi somni panhi chunga Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP kalpui dan le lo tlingzo ka kalpui zel ani theidan tur soiho ani Hebuna hian District Industry Center le KVIB ho tu te Lead Bank Officer Lead District Manager le Longklaya Bank sang ho tu te ankal khoma kumsang hi somni pakhata tanga sang hi somni panhi chunga PMEGP pek chhadan clear hovin Department Bank le mimalin harsat na sang an to chin te tarlan ani a harsat na chinfel dan tur soi ho ni in fel faizok le lotling zoka PMEGP kalpui ani theina na rot na sang te soi ho ani bok kumsang hi somni pakhata tanga sang hi somni panhi chungin Longklai district chunga bank branch sang kaltanga PMEGP loan pek turatuk target somnga pasari omin somnga pariat pek chwa sanction ani a henglon pek chwa somnga pariat ta na margin mani hanza chu chengngai somriat point pali panga ani Longklai district boxing championship zo felani April ni som panhi atanga ni som pali sang hi somni panhi inkar khan Longklai district boxing championship chu sport and youth department LADC le Longklai district boxing association te tangkopin do kulo hol Longklai ya buat sai ani a ni ngani khan amor bok na nei ani he boxing championship a hian Longklai khochung le khopona tangin boxer somnga panga antela in el na hi weight category soma channi in mi pabika category pakwa le mechha bika category pakhat anni He boxing championship hi Mizoram inter district boxing championship lo omtura selection atana manhal ani Longklai borsa phavin zirna ina COVID-19 shileng laka himna tur SOP le CAB thata ka zomani theidan tur soiho ani Tholeni khan Longklai borsa Dr. Andrew H. Vanal dika hovina office chambara Longklai district chunga zirna in honchan ani tak awangin zirna in le hostela te COVID-19 shileng laka himna tur standard operating procedure SOP le COVID appropriate behavior CAB te thataka zomani theidan tur soiho ani Borsab Dr. Andrew H. Vanal dika chuan shileng in zia omlam apandeu awangin zirna in le hostel po apangai honchan ani a chuti rwalin shileng ala kian fellow awangin in thada lova film course so ala tool ti asoi zirna in le hostela te school education department in SOP adwan le shileng laka him tura khosak phung cha CAB mai tom na man chat kutsil fai war le midang nena in hnai chil lote ngai poimo zui zel atul thosain zirtir tu le zirlai zinga shidan na la thei chinten mani le midang himna atana thil poimo tak ani ti sha a lakim vek tum turin acha ani he huna hian district education officer LADC government Longklai college dait le ANM school IOT antela zirna in le hostel honchan ani a shileng laka himna tur konga malak na kalpui mek le malak zui zel dan tur te soiho ani Longklai di EOPR lal nun thari chuan sikul ho tu te hena SOP le CAB zom thatura sha tirna le anzom tur in kai shwaina anti chwa thu soin a thei chin film khut taka ma anlak thu soya solkar tin nilainia hmunpui lama shidan na lakdan report an thon thin thu asoi zirna in le hostel ten anzom tur SOP ram hansa chu di yewin anhwaya zirna in sanga thataka zom tur rasha tirna ti chhuak thar le thin se ti ni in LADC hwaya zirna ina tepo SOP le CAB te thataka zomani theinan EU ten rahman na siamin atuldanin ma lo la se ti ania college dait ANM school le training institute dang te po in sarkarin rahman na adwan te thataka zomani theida ani theinan lo bozuin ma lo la se ti ani hemi manghian akha to ka endik na surprise checking kalpui thin ni se ti ni in azom thalo an om chuan dan anga malak chun som zel tum ani
shidan na la thei chin ten an la kim vek thei nan skula kalchila shidan na pek thei dan turpo health department tenen ra mana malak zui tum ani bok India dan pui duang chuak tu Dr. B.R. Ambedkar pian champha pha pualin hunman ani April ni sompali hi India dan pui duang chuak tu nia shatlar Dr. B.R. Ambedkar pian chamani a hemi pual han BJP lai autonomous district headquarters longtlai chuan ninga ni khan hun an manga he hun hi pusi thanshanga GS in charge GAD in akai shwaya puf Chanola Vice President in Hunser Mangbok Ehuna Hian BJP MDC Puti Zakunga Chuan Delhi Zin reports pe into Soina Aneya Central BJP Kaltlangin Lairam Mel Hi Ti Danglamina Thwaidona Lairam Thardina Nidonani Delhi Akan Hautute Pu BL Santos BJP National General Secretary in charge organization le Pu Nityanand Rai, Minister of State for Home Affairs, din hina changa thukan tondanin Autonomous District Council titana 6th Schedule Amendment tur chu pay felani to thule official lampo ramhan na siam turati anni vek to thu don ani a official lampo in ramhan na engkim an pay fel to a pathianin rem ati hun taka sessiona putlu to mai tur ani ati pukung te chuan tuna kan ram din mun atang hi chuan mason zel ahara kan du khoplo ani kan ram mel hi ti danglama laifa te in pui LADC thu nei na hi ti len atula chumi turatan chuan kan be meka keni BJP te thil tum lian ber po ani reng ani ramin ma ason chuan nang le ke po hian ma kan son don he thil lo thleng tur hi ril ha dam takin inga kang u aron thleng ngei dona ring hlel tu om thin ma se keni chuan thil thleng ngei tur ani awangin hlim takin ingak zelang u atibok Pusap lian Vandir ex-MLA District President ne na changin Dr. Ambedkar chanchin ngai nam tak ngai thla kani a tin pusilan nei khuma President Minority Morcha BJP LAD ne na changin thusoina ngai thla kani bok Longtlai District da COVID-19 shidan nami noi khat sing ni sangli zani somthum pani ne na pek ani to Longtlai District da COVID-19 shidan na pek chwa chu pek chun som sel ni in he thu bat sai lai thlinga Longtlai District chunga vaccine la to song song za chu mi noi khat sing ni sangli zani somthum pani ani Longtlai District da vaccine la to mi noi khat sing ni sangli zani somthum pani zinga mi singa sang kwa som ni 10 second dose la to in mi sang kha za som pariat ne na precautionary dose pek an ni to bok Medical reports District Hospital Longtlai Tungkar chunga OPD in tirzat mi zani somnga pakwa admit zat na pang pakwa nen mi somni parok emergency case room somli pasari an nei bok thisentes za somruk patni omin naw piang panga an ombok operation chum khat zaipui an neya tungkar chungin district hospital a mithi an omlo ani SCMCN Hospital Tunkar chunga OPD in entirzat mi za somkwa panhi admit zat na pangpariat nen mi somthum parok casualty case tum somkwa pariat nein casualty emergency case tum riat an nei bok thisentes tum zanga somruk paruk nein naw piang panhi le mithi pakhat an neya mi pathum hne na vaccine pe kan ni tungkar chunghian operation tum som hi nei ni in zaite naw tum som le zaipui tum som an nei ani he thubat sai lai thing in cabin ruak an nei lo ani POL reports Mizo Fat Filling Station. Hetupat sa ilating in Mizo Fat Filling Station a petrol MSC liter katseng zaparuk le paisa sumni panhini in tunkar chungin liter sing ni sang li lo thinga liter sing ni sang thum za shal chwani in kapon hanga pek chwa ani tundin huna petrol XP hi liter katseng za le som le paisa sumrat pathum ni in tunkar chungin lo thing thar om lawa liter sang thum shal chwani a hetupat sa ilating in petrol XP hi lak tur om lo ani diesel HSD liter katseng somkwa le paisa somthum pakwani in tunkar chungin liter singrat sang li lo thing thara liter singa sang khat za shal chwani in free sale pek chwa ani LPG report MS Kuma Gas Agency tungkar chungin MS Kuma Gas Agency a rongbol na gas bur sang khat zathum som nga lo thlengin commercial gas bur som panhia lo thleng tharbok hetubat sai lai thlengin chan marivenga rongbol na gas system mek ni in lo thleng le tur be sei po chan marivenga sem chun zom tur ani ang tundin huna rongbol na gas bur khatcheng sang khat za ani a commercial gas hi bur khatcheng sang ni zathum som sari ani Katizong Katungkar chung Longtlai District Thil Theng Langsar Zwal kan clear how the chuni e